Zavod Burja, odnosno Bura je neprofitni zavod čije poslanstvo je osnaživanje ranjivih grupa slovenskog društva i to kroz obrazovanje, kulturne i umjetničke projekte koji jačaju tolerantno i kreativno društvo. Posebnu pažnju posvećuju pripadnicima manjinskih grupa s područja bivše Jugoslavije. U sklopu projekta Balkan Express, koji financira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, želimo vam kroz seriju podcasta predstaviti osobe, institucije i projekte koji jačaju interkulturalni dijalog na prostoru nekadašnje zajedničke države. Razgovaramo sa gospodinom Zdravkom Cerovečkim u Toulouse u Parizu. Možete li nam se kratko predstaviti i reći što zapravo radite u Toulouse, koliko dugo ste tu, kako ste tu došli? Došao sam u Toulouse po poslu. Najprije sam radio u Parizu i moje zadnje preseljenje do mirovine je bio Toulouse. Tako da sam tu u Toulouse već 30 godina, od 85, čak više, 85. do 50 godina. Budući da smo stanovali u Parizu 90. godina, ja sam bio aktivan član obnošnih hrvatskih organizacija. S jedne strane je bio svjetski kongres koji se počeo stvarati u Parizu i s druge strane dobrovoljne organizacije za pomoć Hrvatskoj. Budući sam bio premješten u Toulouse 85. godine, osnovao sam jednu malu udrugu Hrvata ovdje, kad velim mala, stvarno mala, jer je bilo oko 10 obitelji ovdje i posvetili smo sve naše snage na očuvanje jednog jedinstvenog spomenika, čak možda u Europi, mjesto koje se zove Villefranche de Rouergue, u kojem je glavna avenija se zove Avenue de Croate i također postoji memorialni muzej. Radi se o jednom događaju iz Drugog svjetskog rata. 1963. godine su Njemci potpuno nasumce regrutirali mlade ljude u Bosni i u Hrvatskoj sa ciljem da ih pošalju na istočni front, ali sistem je bio da prije odlaska na istočni front provedu otprilike 6 mjeseci kao izobrazba u centru Francuske. Glavni grad za tu akciju je bio Rodez, to je glavni grad tih pokrajina, i drugi grad u kojem su bili ti vojnici je Villefranche de Rouergue. Tretman koji je njemačka vojska dala tim mladim ljudima, to je bilo i maloljetnih i punoljetnih, međutim tretman koji su im priredili Njemci je bio tako loš i nasilan da su se 17. rujna 1943. ti mladi ljudi pobunili protiv njemačke komande. I to u jednom dijelu Francuske u kojoj nije bilo od rezistans. Tako da im niko nije mogao pomoći. Njeni su se vratili nakon 2 dana, postreljali su ih više od 100 na tom mjestu koje je danas spomen park, a ostatak se izgubio u okolici grada i neki su se vratili u Jugoslaviju. Proces približavanja nas Hrvata tom gradu je bio jako kompliciran, jer je s jedne strane građani
Villefranche-de-Rouergue su osjetili da su ti mladi ljudi porijeklom Hrvati iz Bosne, iz Bihaća, pogotovo Bihać i nešto iz Hrvatske. I dali su ime toj glavnoj Avenue de Croate. Međutim, kad je završio Drugi svjetski rat i čim je Beograd preuzeo kontrolu u Jugoslaviji, naravno, apsolutno su zabranili da se uopće spominje Hrvatska na tom spomeniku. Preporučili se državi Francuskoj da od strane bilo koga ko se manifestira kao Hrvat. I dali su upravu tog spomenika bivšim borcima komunističke struje Francuske, koji su naravno prihvatili beogradsku verziju bez ikakvog, kako bi rekao, nisu provjerili te informacije, su bile potpuno lažne. I proces transfera tog memorijalnog parka od jednog partizanskog, jugoslavenskog nekakvog memorijala u ono što stvarno je, to znači memorijal mladih Hrvata, Bosanaca ili Hrvata, je bio, trebalo je 10 godina da francuska vlast, a i francusko građanstvo shvati što je to stvarno bilo. Okay? To je bila naša velika, kako bi rekao, akcija, trajala je 10 godina, mi smo organizirali svake godine memorijalnu svečanost, jer su svi drugi su se maknuli i prefektura, znači francuska državna vlast i udruge bivših boraca, niko nije htio u to dirati, to smo mi održavali i 2007. godine je konačno postignut sporazum i hrvatska vlada, pol vlade je došlo u Villefranche-de-Rouergue i sa političarima francuskim su proglasili taj park kao memorijal hrvatskih vojnika. Jedinu koncesiju koja je tražila Francuska da uključimo u taj sporazum i Bosnu i Hercegovinu. Jer je puno tih mladih Hrvata, onda još nije bilo muslimanske nacionalnosti, bili su porijeklom iz Bihaća. Nakon rješenja tog problema između Francuske i Hrvatske, mi smo ostali malo po strani, ali smo se onda prebacili na drugu aktivnost, a to je da iskoristimo notorijetet koji smo stekli kroz akcije Villefranche-de-Rouergue, smo razvili dosta jaku suradnju između Okcitanije, to je velika francuska pokrajina sa glavnim gradom Toulouse, 6 miliona stanovnika, i počeli smo razvijati razmjene između hrvatskih strukovnih škola i francuskih strukovnih škola. To do dan danas je naša glavna aktivnost. Čak je ta aktivnost je primijetilo Francusko ministarstvo za obrazovanje, akademija u Toulouseu, i mi smo za akademiju organizirali put jedne male delegacije Francuske u Hrvatsku da poboljšaju tu suradnju i dalje imamo jaku vezu na akademiji, znači ministarstvo na puno projekata nas podržavaju, tako da je to sada naša glavna aktivnost. Nema puno pridošlica hrvatskih u Toulouseu i ima ljudi starijih koji polagano slabe, tako da čak malo se smanjujemo, a ne povećavamo. Međutim, aktivnost je tu, imamo
puno kontakata i imali smo sreću ili interesantnu poruku iz Slovenije. Znači, Zavod Burja i sekcija Hrvatska je zainteresirana da nešto zajedno napravimo. Nas to jako interesira i sad ćemo razmišljati da izmislimo neki dobar projekt zajednički i da nešto ostane od svega toga. Možete li mi reći, slobodno zadržite telefon, možete li mi malo nešto reći o vašem sudjelovanju sa festivalom jezika? Jedna od interesantnih akcija u Toulouseu je da je tamo 93. četvrte godine su francuski intelektualci sa juga Francuske odlučili pokrenuti jedan pokret za zaštitu okcitanskog jezika. Okcitanski jezik je jako sličan katalanskom, koji je službeni jezik u Španiji, u Kataloniji, dok je okcitanski jezik u Francuskoj je praktički nestao sa horizonta, međutim ima po Pirinejima, u visokim brdima ima ljudi koji malo govore okcitanski, a stvarno jako malo. Znači, svrha te organizacije nije da pretvori to u jedan jezik koji bi bio službeni, nego je svrha to da se održi tradicija okcitanska, da se okcitanska kultura, poezija trubadura, da se uči malo taj jezik u školama ili izvan škola, i to je francuska država prihvatila i to potpomaže s određenim sredstvima. I prva manifestacija te organizacije je bila organizirana na glavnom trgu u Toulouseu 1994. godine i budući da je to bio malo kraj rata u Hrvatskoj, čim smo mi to čuli, mi smo se odmah rekli, pa i mi Hrvati sad smo slobodni, zašto ne bi i mi bili s vama i mi očuvali naš jezik i identitet. Okay? Naravno, okcitanski su prihvatili to i prve godine su bili štand od okcitanaca i mali štand od Hrvata. Danas, to je znači koliko, 30 godina kasnije, u toj manifestaciji koja se održava svake godine na zadnju nedelju u svibnju mjesecu, ima 120 jezika koji su zastupljeni, jezika građana i bivših imigranata koji žive u Toulouseu i okolici. Znači, zbilja jezici sa svih kontinenata, Afrike, Azije, dalekog istoka. I smisao te manifestacije je da se vode akcije koje će poboljšati održavanje svih tih jezika. Svake godine postoje tri glavna vida te manifestacije. Su prvo, svaki jezik organizira jedan mali štand na kome su nekoliko primjera učenja tog stranog jezika, nekoliko riječi na povijest te nacije, i treće, veza između Toulousea i njihove zemlje otkud potječu. Druga akcija je da svake godine organizator poziva predstavnike svih tih nacija i svih tih jezika da ili dovedu neku
kulturno-folklornu organizaciju koja postoji u Francuskoj, ili koji puta ima ih koji uspiju dovesti u Toulouse takve umjetnike, takve asocijacije iz svoje matične zemlje. I to je drugo, znači može biti folklor, može biti obrtnička neka zanimanja, sve je moguće, može se predložiti organizatoru i onda on odluči šta se može, šta se ne može. I treći vid te manifestacije je da se organizira svake godine jedna konferencija sa prisutnošću ljudi koji imaju određeni notoritet ili u Francuskoj ili na europskom nivou. Tema se uvijek okreće oko jezika i nacije vezane uz te jezike. To je možda jedna od prvih ili drugih vidova te aktivnosti koje bi mogli interesirati nas, što ćemo vidjeti u budućnosti. Znate što me još zanima? Vi jako dobro sudjelujete sa cijelom skupnošću, bez obzira na to da je ona hrvatska ili francuska. Bili smo u posjeti u jednom kazalištu gdje ste me upoznali sa direktorom kazališta, Mlađom, koji je govorio o tome da ste organizirali zapravo dane neke hrvatske kulture, da ste doveli predstavnik hrvatsku kravu, umjetnike. Možete li nam malo ispričati kako? Da, naša asocijacija je mala, ali je potpuno otvorena i prema drugim nacijama koje prisustvuju u toj manifestaciji i također sve narode koji dolaze sa Balkana i pomažemo kad možemo pomoći. Recimo Slovencima smo pomogli da otvore, da imaju štand. Momentalno je situacija da nema štanda, ali možda to opet dođe. Pomogli smo i Bosancima, sa Srbima isto malo, makar njima nije bila toliko potrebna pomoć. I Makedonci nam se koje puta pridruže. Uglavnom, budući da u tom dijelu Francuska nema puno imigracije iz bivše Jugoslavije, to su sve male grupe. Znači, mi smo otvoreni prema tome i naravno najviše smo otvoreni prema francuskom pučanstvu. Jedna mala paranteza, mi smo za vrijeme rata uspjeli skupiti 5 šlepera po 20 tona robe, nas 10. To nije naša roba, to su Francuzi dali. Okay? Znači, da se pokazuje da je Francuska bila ipak velikodušna s nama. Također, mi imamo ima jedan općinsko kazalište u jednom predgrađu Toulouse, gdje je direktor jedan Francuz s porijeklom Hrvat, čak i govori malo hrvatski, koji je jako kooperativan da s nama radi projekte. Imali smo jedan projekt realizirali sa jednom pjevačicom iz Hrvatske, ne mogu se sjetiti, Mijom Negovetić. Imali smo 500 osoba, 500 gledalaca, što je puno. Usto je bio organiziran kao Dan Hrvatske, organizirali su izložbu i u prostoru kazališta i budući da smo sreli sa gospođom Ivanom, smo sreli tog gospodina i on nam je stvarno bio zainteresiran da pronađemo jedan interesantan projekt, pogotovo inkluzivnost umjetnosti, pjevačica njegove i tako dalje. Znači, nas ima jako malo i mi
Mi krijemo broj naš kad god možemo, ali su naše akcije, ja mislim, donekle vidljive, tako da nas ljudi niti ne inzistiraju da znaju koliko nas ima. Mi smo to dojke jako aktivni, to bi nam drugi mogli prigovoriti. Da, sigurno da smo malo zahvaljujući Villefranche de Rouergue, ali bismo uložili puno energije i imali smo i imamo još uvijek puno, kako bi rekao, ima dosta ljudi koji nas poznaju sada. Mi čak imamo i počasnog konzula, malo je stariji to gospodin, i tu smo isto učestvovali u izboru tog. Uglavnom, svi organizmi koji se bave razmjenom, kulturom, Evropom, ja sam član 2 organizacije za pospješivanje znanja o Evropi i tako dalje. Sa Ukrajinom smo direktno u vezi sa predsjednicom udruženja ukrajinskog udruženja koje je možda jedno od najjačih u Francuskoj, jer je Kijev je pobratimljen sa Toulouseom. I imamo jako dobar kontakt s njima, makar mi nemamo veliku moć financijsku da im pomognemo, međutim smo prisutni na svim njihovim manifestacijama i to ćemo i nastaviti.